Ito, at do'y tisabali pa apakasaritaan anaada o idipadsasangor ako na. Sorsorwem dad ko fat, no at kikinti oles apag kumot. Tampap de tayo'y programa tayo. Akin si Ita Mario, amo ka nagsweldukan. Kung bakit? Oh, atoy. Nay, apay nga agkurang iti dua gasot to'y sweldom? Binayadak namin tayo na utang ko iti agpampamirinda kada ka medyo opisina. Nagrawat ka mo tan, Mario? Agasam ngay day tado gasot, binayadam iti merienda laang? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Rawat ko namon kanyak. Idinto ta duwa gasot laang tinagastos ko iti mirindak iti lasot ti 15 días. Ay, katuan mat! Agasam ngay day ta binayadam nga utang mo iti merienda laang? Di mo ka di amaw, adag iti katrabahwak, at dapay agbayad iti 1,500, gapulang iti merienda. Anya? Day tate agpaisaw. Isungagyaman ka kiti Tadwag gasot laang ti binayadag iti na merienda iti lasot ti 15 días. Nay, anya day tabagbag katan dagita lalaki a nakakarton iti dakkel, Chuna? Ay, tay ka barbaro aref me, nanang. Anya? Katno adda ref yun? Ape aging matang ka iti baraw. Anya aging matang? Inutang ko dayta, nanang. Hulugan. Anya? Ay, por Diyos ka mat. Ape nangala ka man na iti hulugan. Kat anya kumangay? Apay ngamin aya, Chuna. Nadadaal ka din tay repiyaw. Saan? Kayat ko nga ron ti barbaro aref, tanapimpintas. Isong ipabagkat kumot ng daan aref me. Ta iyalatiw dan di tabalayo. Kukwayo ng daan aref me, nana. Unay kamutin? Agasem ngay, tanangalaga kiti ni ti baro aref. Kat adapay mat jay sigod. Diyak nga ruden kayat day jay, iso sino katakon. Isumat lagayam nga inalam amin tay sweldok itay napalabas, ta in down payment mo, itinalam aref. Katuan mat, kan panggap ko pa iti mangalay iti kabarbaro at TV, tani. Daanan a modelo ti TV ta. Anya? Ay unay kamutin, bakit? Anya laangan nga iti mabati a pagbiag ta, no kastamot anagatutal alayam nga likaman. Idinto ta adamot sigod niya likaman ta. Daan nga rudon a modelo di telebisyon ta, Mario. Di mo ka dinawatan di imbaga. Iso ati kayap ko, ti masurot. Naawatam, Mario. Ay na, talaga nagarbong agbibiyag di anak taan ni Chuna. Kaasi di asawa na. Wen nga rod lakay. Di na ammo tagimpad. Nga rod apay, di na ayaam mo ta ibagbaga ti kaaduan, asor-sorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apag kumaw. Ay, talaga di na ammo ti kayat asawan day tapag sasaulakay. Jakman ammo kan kwa na. Saan tamot a pinadakkel nga ambisyosa? Ngamno ape akas jay ti ugali na ita. Ay, sa bagay, kastala ti biyag, bakit? Ay, pudnaw lakay. Kastala ti biyag. Ang kasanon nga no mailumlum da iti utang. Dayta, tayan dirigat na. Iso asapay la kumata makaamiris di anak ta. Sakbay amaladaw ti amay. Bilibakin ka, Achona. Sabali manin nga appliances di in-deliver da itay di tabalayo. Ay katuan nanse. Kabarbaro at TV day jay. Daytay nga kabaruanan a modelo. Manungay day jay, Chona. 30,000 no cash. Ngam gaputa hulugan day jay. Agatadan ay iti 40,000. Anya, ay por Diyos. Nagninan day jay a telebisyon no kasta ti balor na. Ay, iso ngamin day jay ti maibagay iti salas ti balay may. Dakkel ken kabaruan a modelo ti telebisyon. Pari Mario, itay pa amat-madlaw ko analiday ka. Ay, Jess. Apay ka di Mario. Ano ti parikot mo aya? Ay, parikot ko nga rod ni bakit ka. Ne, apay, ano napasamak ka ni Marichu na aya? Awan ti dagas na napasamak kan ko na, pare. Apay nga rod pagparikutam ni Marichu na. Kasanaw kat nagarbo unay ti kayat na pa nagbiag. Anya?
Day tatag paisaw. Pare, kat ti parikaw. Jak kabailan niya ipaay ti kayat na klase ti panagbiag. Ay, madia ti kasta pare. Apay nga minaya. Kasano anak ko naman nagarbuti kayat na klase ti panagbiag. Kasano, kat uray no adda pa'y matla alikapon may. Kayat na ti mangalan iti baro. Anya? Ay, saan ang mabalin ati kasta? Kasano makaurnong kayo nga eh. Talaga asaan kami ang makaurnong. Kinapudno na, pare. Mailumlumlum kami pa yan iti utang. Gapoy ti kasya nga aramid na. Naibagmay, tay malatiw ka dito'y balay, Chuna. Apay aya, tatang. Tadati kayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya manan day aya. Daytar aramidem Anya manan ngar aramidag ako nayo aya. Anak ka, apay aya pilpilitom ti agbiag itinagarbaw. Kat agdadatamot amarigatan kayo kan ni Maria. Anya amarigatan? Saan mo't tatang? Manya saan nga ibagbagamot si Kachuna? Kat no damag ko nga agsasalupang kanon ti utang yaw. Gapo kadagital alam nga agduduma akagawaan yaw nga oray saan nyo mat akasapulan. Anya saan mi akasapulan mat? Kasapulan mi dagijay akagawaan, tatang. Kasano ko mga ibagam akasapulan nyo mat? Katadapay mo't ladagitidaan nga alikaman yaw. Da kayon, ti mismo anag ko na. Daanan dagijay. Masapul nga rod ang masukatanan. Anak ka, no saan nyo akabailan? Saan mo nga ipili? Kunada nga rudain, sorsorwam ti agkukaw, no akikid ti ulas abag kumaw. Adula amin day tatang. Kastala ti biyag. Wain, kastala ti biyag. Ngam kasanaw, no mailumlum kayon iti utang. Kasanulangan ti panagbiag yaw. Santo ang mapasamak day tatang. Ay natsuna, itapay laang anak ka. Ikagumaamon abaliwan ti kasta nga ugalay. Saan na nasaya at day ta? Amangan no agbabawi kantaw, itinakana. Bakay, naipusin ti limagasot nga inted mo nga allowance ko iti 15 diyas. Anya, naggastador ka mo't tad Mario. Naipos mong tintad ko apag pletem, kat awan pa'y nga pulong aldaw tinapalabas. Kasano ngay asaan ang maibaws kat limlimagasot mo't laang day jay, Chona? Hoy, Mario, di mo laeng-laengan ti limagasot Dakil agad day jayan. Jak to pa'y nakaigam iti limagasot, idagtutubo Idi tagtutubo ka pa'y laang, Chona. Talaga dakil idin ti balor ti limagasot. Agam no ita, manumot laengan nga ti limagasot. Kat, anya nga rod itan ngay? Ay kat ikan nagiti pag-allowance ko mo't bakit? Kasapulag ti pagplete kitinal daw ama pan ija pagtrabahwak. Ay, awan ti maitad ko, time bayad ko aminan kadagiti hulhulugak nga appliances, yaintad mo kanya kasweldom. Anya? Iso nga giremedyo ka pailaan. Amumot nga do ti paggasgastusak. Nawatam, Mariaw. Na yan ti kasta lang ang asimampot dito yung opisina, pare. Ay. Nakalingling at kakan madlaw ang nabannog ka. Ay, kasano, pare, kat nagnagna kasimrag. Anya? Ay, po Diyos. Anya, aga po ang nagnagna ka asimrag nga eh. Nagadayo ti opisina manipod ijay balayo. Ay, nakababain man. Aklunain. Awan pagpletek, pare. Anya? Kasano na pasamak dahi takot agsusweldo ka mat dito yung opisina? Pudno, nga agsusweldohak. Awan mabatbati, pare. Dandani awan tupay paggatang may itimakan main. Gapo tamay ipos mo ti sweldo. Gapo kadagiti utang abay bayadan ni Chona. Anya? Ay, unay. Ay kat, puskulakon ati rupak, pare. Amangan no mabalin apabuludan iti paggastos ka. Aging gainton sumaruno asweldo, pare. Ala, atay balakat ko ka, pare. Sapay lang kumata denggan. Anyat ko nam, Chona. Pabuludan dakman pa'y lang iti bagas nanang. Tanay, awam mo't tan maisaang may balay. Anya! Na, kasano na pasamak dayta? Ay, so saan kayong nagdamag, nanang? Pabuludan dakit din. Uray no mano atakan laeng. So kataktuin ton makagatang kami. Na, apa yan? Anyat mapaspasamak ka da kayon. Apay nga awan mat isaang yon. Kasano?
pagbaybayad ko amin kadagiti tintin nagak nga appliances ti masusweldo ni Mario nga asawa. Ay, daytan ti bagbagakken ka, Chona. Nagarbon tumat nga minti kayat mo panagbiag, kat saan nyo mat akabaalan. Anyakat ni nanangan aya, agsermon pa'y laang mo't. Agimpod kamot ngamin, Chona. Kunada nga rudan, sursurwam ti agkukot, no akikid ti ulas apagkumo. Ay apo, adula amin daytang ibagbagayo. Alakit din, pabuludan dak iti isaan ko abagas, ta talagang awan ti maisaang main. Oo na yan. Saanan ang nasayati mapaspasamak kadatsuna kan Maria.Ag-uutang damutan iti bagas. No siya kilamay sa. Saan ko nga iraman ni Mario ang manugang ta? Pasay. Jay anak ta, tagbasbasol. Isu tinagarbong agbibiyag. Ti kayat na pasig abaraw ti kagawaan da. Day tangarod kahit. Tirigat na. Ipadawat na dagiti daan na kagawaan da asukatan na. Uray kumano ilako na ta isupay apagkisay na kadagiti utang na. Day tangarod kahit. Talaga asabali to ugali ni Chona nga anak ta. Iag-agir ko nga mga numauman to kit di asawan. Kat panawan ni Maria ti anak ta. Ay, sapay la kumaata sana mapasamak dayta. Kaasimot ni Chona nga anak ta no kaskasano lakay. Ay, paray. Nay, ato yung tibayad ko itinutang ko kin ka, ha? Agyaman ak pare Mario. Kwa, diya imbalakat ko kin ka pare. Amangan mo't no nalipata mon. Ay, saan? Talaga alaglagi pagtimbagam, pare. Nasayaat no kasta pare. Talaga akasapulan nga agbalin kan anaingat kin ni Mari Chona. Saan mo nga itid amin aswildom kin kwa na? Uwan, pare. Bayam nga girimedyo ti pagbayad na kadagiti inutang na. Ay. Ikam ti pagnakman na pare Mario. Tanusan. Sigurado nakarkaro ang may lumlum kayo iti utang. Nay, apay ngay aday to laang ti itad mo asweldo, Mario? Kagudwala ang day ti sweldo mi ti kinsenas Tay talaang ti parakin ka. Ti kagudwa. Para kanyak matay. Tapno sa anak kidi nakakaasya magmagna. No kasdi nga awan ti pagpletek. Anya? Hoy, Mario! Di nakpagpungtuton O di agpungtot ka no suti kayat mo! Awan ti bibiyang ko! Binugkawan akmuton, Mario. Makapungtot ka muton. Ay ta! Nabayagan na rumbangin na ramid ko kumatikas taoy. Ngam kapot ay ayatan ka, nagtep-tep-pelak, Chona! Ngam napnuan na kaon! Iso aman ni putita, kagutwala ang tiswildok titad ko ka! Kasano ngayon nga dagiti baybayadak nga appliances, lakay? Ay kat makamu ka mangiremedyo iti amin No di ka makabayad, kat idaromda ka, ay kat makamu ka! Anya? Basta manipot ita, kagutwala ang tiswildok titad ko ka! Tapno makasurusuro ka nga gimpad! Kat no ireklamo da ka dagiti nakautangam, ay makamukan, Chona! Kasanuitan nanang, tatang, agsasalupang ang dagiti agsingsingar kanya, gapo ka dagiti nalak nga appliances. Tirigat na, talagang agkurang tititad kanyak ni Mario. Ngamin, kagudwalaan iti sweldo na tirimrimit na kanyak. Ay, gunggunam, Chona! Ha? Nanang! Husto ti inam. Gonggonam. Natangken nga binti olaw. Sang kaibagami ide asorsorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apagkumaw. Nangam di ka matdimngag apulaws. Anya kayo tatang, nanang. Agparikutak lang arudan, kasta pa lang ti magbagayo kanyak. Sermonan tak kailangang mat. Ay, rumpang laeng, tapnag nakam ka. Natangken nga binti olaw. Di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Anya! Tatang! Nanang! Kasano na idarumdag dagiti nakautangan? Ay na! Kastala tibiyag, anak ko! San waman idarumda ka? Risuta! Ti sinarat mo pare ko, Chona! Titan kagayev tinadlibosan ti pakasaritaan adaw iti pagsasakor o hakunana. Sarusaruan ti advokat no agigyan di olas apan kolor. Tampak dito ay programa tayo mo. Tita,
At to'y ti may sapay apakasaritaan adaw iti pagsasaw ako na. Ti tao anapamas, narigat miaddoas. Tampom dito'y programa tayo. Paray, at dahay rin kita ka barbaro apastag Kastaya. Anyangin dagiti masapol da. Ay, kuha paray, janitor kan messenger. Nagbabamit asa dagitan. Ay, jakayat. Anya kumangit ti kayat mo, paray. Tay kumamot mga opisina at tapos makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagamot dita. Agtagtagay inop kan samay. Kat no agpada tamat asaan anak katurpos iti kuliyaw. Kwa pare. Aday taka manan, pare. Igaraw mo manan ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitin. Parang mapagasatan ka matan. Sikanti mapan. Jak inarapap, jak balin ababaw nan. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay namaray, kaasi ti apo, mangrugi intun lunes. Imbag ka pa'y amare. At least, adanton panggadan nila kay mo. Saan nakas kanyak? Nakadepende kami pa'y lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay, kat alukuyam ngamin, anila kay mo. Ay, nagregat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat nga, executive adagos ti saad na. Anya? Oo, na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaamot iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare Opinyon ko laang daytoy. Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laang apangas, no dikat sadot pay. Tatang, nakastrukmat gayam ni Mike tita baro apasdat dita sentro. Tay ka di asawan ni Ani, iti kunam. Wan tatang. Ay kat naimbag man. Dakkel ko mamot ti tsansa ni ading Jake amaala Saan namot akaya ti agaplay? Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay? Kabisadom ti ugali na. Ha? Ti kayat na, katjay nalagan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahi tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adim ngam saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya? Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo't tambay, saan ka day tatang? Ay na, kat isumat. Isu ang makapasyodot nga ron, ang makapakatawa ti adim. Imbag ko mga rod nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga ron amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaasi ti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo't iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, oo na yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tangag balbalew. Nya, kamutan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa'y na isang. Nay, abay nga abakawat ka. Katnoawan nga rodet ti maisaan. Nagremedyo ka kumana. Napan ka kumadimawat ka ni tatang iti bagas. Ay, mabain akong Jake. No kayat mo, sikan ti mapandumawat. Tasak pa'y tibaw na. Dayta ti bagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas, kan pili-apili iti trabaho, at ako mamat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayo. Ay! Siyak man tinakita mon. Isardeng mo detan. Apay, di mo kayat adenggan? Kapyo na tatipod mo. Kita ni pari Mike, napintas itan ti biyag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilya? Talna ka man? Ay, saan? Na? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo, kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilya. Ti baban cancel tap magtalnakan. Sagay, ang amigam! Total, isumat ti paglaingam! Ade, apo yan nagkabibaw di bibig ni Cora. Ay, kuwa man na. Diyak nakapagtapal, kahit nasaktak ti asawa. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay, adin iswam di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbagana. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya.
Kat, sakitam ti bagbaga ti asawam, kat pudnumat. Na, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakat mo. No apay akanayon kayong agapa. Gapo dayta iti kinaawan ti trabahom. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Oray anya at trabaho ditan, basta disente lakid de. nagsurunat yun ni Tadang ko. Yan ni Manang Marisa. Abay mata, kabusor mo ida, pare. Lagado nga pagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Nakasi kano ti pamilya. Ay, mapling ti lapayag ko nga dengdengag. Ay, gagangay na, pare, ta pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya da, tay pumintas mat ate, biyag mo, pare. Ayan ti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol kayo ti pagtrabawam. Kita na ka, pare, at least, da trabaho. Ha? Sikamot. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. Ay isa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Nay kamaten, pare. Ibagan tuman kanak no, the opening para iti office work, pare. Ay sigurado amala. May sakto mo nga awagam iti. Sir! Jak kursunado ti panagsasawa ni pare Jake, ha? Bakit? Apay anak ko nam ti kastan lakay. Nabayagan niya, bagbaga na ngagpainumag ka na. Iso, pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumay. Ay, nagadom, ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumay ti panang tagibasit na iti trabaho, kas janitor. Apay, di na napanunot at ipagsiyasyatyo kat naggapo itinatgadam kas janitor. Saan naalalaangan ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat bakit? Nadalos day ta. Hangam, nangato la oray mat ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no dinan sapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat anakasanggir laeng kadagiti naganak na. Kastamatan iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek hindi kay. Iso malagip ko amin dagiti imbagbaga Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay katuan nakapagtepulak tayo mata. Bakit? Ngamen, jak kayat ti gulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni pare Jay. Jak kayat mapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Hanggang kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga Katno kasi nga dan agayam mo ni pare May. Wala. May marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na nagustuhan. Awan mo't yam mo. Ay na tinasaya at siguro, kasaritam ni pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne, agipat patakder gayam ti gayam mo iti balay na. Buntatang. Ay na, imbagpay ni Mike. Inot at sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abyagan ti pamilya na. Buntatang. Masyak to ti maadaan iti trabaho. Kaya tay trabaho anang ato ti saad na. Executive ko naman. Kaya saan lakas ta klase ti balay ti patakder ko. Yoray man aggagabwa man siya ti patakder ko. Ay na, aday ta ka man ang Jake. Kanayon akastat ibagbagam. Pasiglaeng a kinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, ta saan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Nitatang mo't. Rugyan lang manasir muna nan. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao. Agsapol kan iti trabaho. Saan kat atay mang namnamak kalatan kanya. Imbagman ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito sango ti balayo. Tapno saan kami amapan dita highway agumatang. Nagaddayaw.
Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay, wan ading ko. Husto day taan ako na. Nasken atulungak nila kay ko, manang. Ano ti sweldo na laang tinamnamaak? Ay, saan nga umanay? Sapay do ti pag-iskwilaan mi iti high school. Imbag man takasta kayo ni ading Mike. At dati kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko. Kaslaawan laang kankwana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayo. Kastaya. Anya nga tanong padasam ti umutang dita tersina ni Marianay. Ay, sikan ati mapan. Ay, mabainak amapan umutang. Sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka dito umutang itila ako mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nga agpapautang. Basit nga min ti puunak. Iso ano anya tinaglakwak, iso matlaang tipos-ipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan na kuma. Unang batlat, asino da diyang ani? Di na kitin pinautangan? Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumari Ane, no anya tirason, no apay adi na ka pinautangan. Gapot na simayatan ti biyad da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makauawat. Makita dan to, nung bumaknangak. Na, Jak to'y napanpansinay. madlaw ko kag kaslasaan kayon anasingad ka ni kumparem a Mike, adeng. Ni pare Mike ti kunam. Ay, jakon panpansinay. Agsipod ta nagbalinin anatangig. Agraman ni bakit na. Ni, apay ngay anak ko nam ti kasta, ading ko. Kasano? Di si mayat basit ti biyag na. Kunang madlan asino dam. Ay na ading, panagkunakkat saan akasta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay saan manang? Agpaiso ti kunak. Ni pare Mike, liklik-likan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo? Nimit Marianay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas ti gumurgura. No ada isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lat tayo da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko a pinautangan idi na minsan. Ay najak impagarup asinakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kankwanan. Ay, Mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siya, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabautan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no addat isaan tayo apagkikin na awatan. Bay Mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang tikwar tayo. Talawans na gitiubing ag eskwela. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat kanyak. Kaslaak matan ATM ti panagkitam. Kasano ngayon awanak taon? Asino pa nga iti pagsanggiram? Ni tatang may. Sa anak ama uma amang bagbagaking ka. Aging ga ama kaamiris ka. Nalakakak kumang agdor as no ikatam ta kinapangas mo. Maan ano kumano nababalaang ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti, anya, pare. Damaga ko man, apay liklik-likan na. Kuha nga men, pare. Di na minsan anaginumta. Pinagibasit mo ti trabaho. Imbagam anababalaang ti saad ti trabaho. Kan may saak laeng atagabom. Pare. Ang oreno kasjay laeng ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan, pare. Jak na puutan na naibagak tekas jay. Kahit nasayar ko tirik nam. Yan may isa pare, gimura ka, idi saan naka pinautangan ni bagat ko. Bawatam ko mamay, tamang rogrugi kami pailaeng. Awan pa iti husto a kapitan may. Pare, agsapol kang aminin iti trabaho. Ure anya trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umututang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare.
Agsapul ako iti trabaho. Ala, mayat na ita paray. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka, tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Kat husto ti kanayon niya baga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat ti panagbiag mo. Itan dedayam tinagbatinggan ti may sapay at makasalitaan tayo. Anaadaw iti bansa sa o akunana. Itaol anapanas. Narigat na dohaas. Tampok dito'y programa tayo. Kaya't itadagayam at primadan ti may sapay at pakasalitan. Anaadaw iti pagsasao akunana. Imo pagparamat ti kwarta, asan met anagtaod kun ka. Tampok dito'y programa tayo. Nanang, tatang, agbayad akmanan iti matrikulak inton umay alawas. Ay, Pasensya kayon nanang, tatang. Kaya't ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga sandak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka ti tarungken sitaw nakong. wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga sen, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadan iti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitar anak ka. Padasan ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Sandak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang ah. Adong ti regregat mi kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pare minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. No anda kwarta ang paray. Agsakit ka magayam. Uwan nga raw na. Nairan-ranamot pare. Iso pasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Tayo agpapautang iti porsentuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Uwan paray. Ay, natakil ti porsento na. Ay, uray ay. Mabalin ko siguro ti umutang ka niya. Uwan hanggang kas itinakunakaw. Dakil ti porsento na. Sa napalay. Uray tadandanimot agturpusan di anak ka. Ay na. Mabiitan paray. Sige ta kasaritak man day tang agpapautang. Malason rekasar. Anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Ay, Sir Anday. Malasong reka. Ano samto'y balay may tamarmarban. Maminsan la ato doon ay tinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Tano makatorpos ti anak may. Kat madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalin to a mansyon na itaw. Uwan kayam. Oray 10,000 ti utagag, sir. Tata, anya nga iti maikulateran yaw. At ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi ang daga na ito, daga na iti kakabagyak. Anya? Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasyay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal din ko ati adda. Isunti ikulateral ka, Inayon kumutay, dahi tayo agkarakrams nga asaw. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas na kita ak kulateral mo? Ay, anya ayat ti ikulateral ka. Ay, amo kun sir.
At dagayang maikulateral kao. Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ah? Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi. Nice meeting you, Ana. Kastamad, sir. Ay na, jak lang pagaraw. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimbalaan na nga, no sana siya. Ha? Sa bagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko. Ay, saan? Ha? Kasarsaritan pa lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Agsarsarita kay paila iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwartam mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 lat inted mo kini Ana. Gawin at dapapanak. Paadwat tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nagmat Ay sanain. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maun. Mapit lang Day tati sa nga ribo apisaos. Nandarumorak man nga ron mensyaw. Inak man mat ag-relax. Tangang, adapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayan, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran nyo. Mailumlum kayon iti utang. Tangang. Basta lati biyaga. Sa nabalay, tanasingpot ni Sir Anday. Saan anaimaw? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Nakasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Paunin niyo tanak yo. Tayo sa tipang tinak iti kwarta. Ay, wen, sir. Kuyugat. Ay, sana, tata. Makawayas mat siguro ng iso. Ay, wen matkindi, Ay, sige nga ron, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak mo umin-inom iti ano Ay, kat padasa pasit lang, met. Sige na. May salatil mo. Alan. Nung mainom mo rito, itad ko matkantot utangan ti amang kawarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Nakaringkan? Labs? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito Ay, ayatan ka, Ana. Nakasaganag ang mga ikasarkan ka. Diyak kaya't di magkiasawa iti na ti atao, tatang, nanang. Idarong ko, taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak na impainom na kanyag. Anya nga idaraw? Apay, di mo mapanuna. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may nana. Makiasawa ka kitay. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto ang rigat, iti sidong da. Kanyat amok, no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Nadan napasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo lang iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol? Praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusin tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ay, uwan matkit diya, sir. Gusto ka. Kano makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupela dito balayo. Tata, ay, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan nakarenovate ti balay may. Ay, uwan na. Awan problema ba? Ayos laag. Alante, diyo pagsardangan ni insan ana iti panagadal na. Kakaiso na adandanin agturpos. Ay na, awan nga ron kwarta mabusbaus.
Iso ang makiasawa laungon. Kas talatipya, kanakan. Oray atabak nang mutya mga asawa kan kwa na. Ala, naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana, adi na kanoy ayaton di mga asawa kan kwa na, ante. Ay salawasaw mo't na dya kasinsin mo. Anya saan? Ay ayaton na. Agin papakipot laday chay. Di kagdana, Ana. Pagkadalan kan to. Ay ayatin ka, Ana. Ay ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet Maturog takit din. Dinaktalikodan. Ang nay ko! Anya ka ka di! Di mo mas ang titakyag ko! Masaksakitan na! Kasano? Aging papakipot ka pailaan. Kat amok tumutla a pagpatpatayan ng itikas taunay. Pakipot! Oh, kwartayo, tatang, nanang, sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay na, adda pagpakulot ka. Adda mo't pagpamasans ka. Kanyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na, Ino, dapat masobra. Agpapukisak, agpakulurak itibuok. Tiki, dayan na. Sige, allowance nyo kanyak na tatang, nanang. Ikan kayo tumanayin. Ay na, thank you manugang bay. Ay! Moving ka, parimen siya. Thank you, paray. Gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanugang akay. Iti anda mabalin na. Iso agagagay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijabalayo ti pagnana dandang agasawa. Madama ka nung kami ti pan nakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Man na tayo warwaras adamag paray. Pudno aya ngayon collateral mo ni Ana nga anak mo kani Andy nga agpapautang. Nagkunamay. Saan met Palso day tada magparay. Umapala da kita agsasao iti kakasta. Bado yun ante, uncle. Ay na. Gagangay ti adda manugang naabak nang Ay, word ka na kan. Kita am ti rilaw. Ay, nagngina day tao. Inted tay manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita nay. Ay na. Inted metla ni Andy day tao. Ha? Kain, day ti postisaw. Ay, tay kang ina na klase ti postiso day tao ikanakan. Nagmaya, sadaya. Aywan. Ay, oo na yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, uncle. Ante. Gagangay ti andabak ng amanugang na. Ngam ante, uncle. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kan laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mat nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao banlug sungula day ta. At ka din Andy. Ay, adasar. Ang nakaturog. Asino kayo kadisar? Kaya na niya't masapol yung kani Anday. Nabayagan na sapsapulag jawanan ba na lalaki? Dakkel, di basol na kanya. Basaw? Nay, apay sir. Sigo da driver ko nandi. Nagtakaw iti kwart. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya? Manangan nilaw ang lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga andi? Peke ti papel ti kasarmi. Bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod na nanakaw. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak nupud no abak nang. Ngum agim babak nang lagayam. Saan namot gayam akwarta dagitin inted na kadata? Suwan nga ron Kasanupay itan. Sapay masikuga ko na. Tatang. Anya nga ron nga anak ko.
Awaten tayo Pasensyakan. No impilit me, ti panakiasawam kan ko anak. Ay, oray siya. Suri anak ka. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam ama mirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y kayam ti ugali na. Ala anak ko. Titinulungan tayo abiyaga, ti si Kugmaw. Andang aron ngay. Kastala ti biyaga, anak ko. Itan gagayam, tinagpatinggan, ti pakasaritan tayo, adaw iti pagsasao, ako na. Di mo pagpalamat, ti kwanta, asaan med nagtaod ka. Tampok dito programa tayo.